Synjuk Kynthei Catholic Shillong Archdiocese mentaka Kynthei kan pelong Dorbar Pyllun kapapra ha Saint John Parish apa Shillong ha kalai pu tarik November jar pusau bar ha kashi tarik December jar pusau ha kani ka Dorbar kinoilam jaga Synjuk Kynthei Catholic Shillong Archdiocese ilawer bat khot Sngewbha lang ya baro Kynthei samla bat kilong kami bakin ya pelai por khanang banwan menyeshim bentalang ha kani ka Dorbar Pyllun pada kajing syaniatali haka kami beneng kamaria tasty kinoilam kingej ba kani ka Dorbar Pyllun kan long ka job bat ka basay soy ki para bengej hakaleng ka diocese kumjoru haka jala jongi Blay pi baro akan tian ka balingkong kadi ka jing smongu yo blay bola ai ka met pakot pakya hamtam banteng kre ya kani ka Dorbar Pyllun makra jangka Synjuk Kynthei Catholic Shillong Archdiocese. Ni kinongelam naka Synjuk Kynthei Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 ringkat ki President bat sekretari na apa Shillong Parish ni khat ni ber Sngewbha ya pi ki Kynthei baro na ki zone nyop tali ki zone bat sau pulai tali ki parish ban ya simenta kerpang sakani ka Dorbar Pyllun kaban salong haka tarik December 2000 St. Paul's Parish apa Shillong lainnya ya kan yang ipun Sngewbha kerpang hapi bat nang mapinkin mau kindiang bangila khot Sngewbha ya pi sisnem kunti nado mensyam snem President, Secretary Jonggi Sun, ya kerpa ada pi, makin Sngewbha ban simkia ya kini, ban khot ban ber, ya kepara Kynthei baro, nak parish Jonggi, ban masim minta hakini ketua. Ya IT kentang haka kami bidang Jonggi kemaria tisti, baling ba ke Jonggi sa Jongka, kau pun be Jesus Christ. Baki kam bat kijing tu baba jangi baro kinlong di bayaj bet ya unity kublai sibun lapen pathai ya kan ya kubor tai president yang ka Synjuk Kynthei Catholic Shillong Archdiocese Zone 1 Kong Jesus